Para berarut kelasyan mentasri. Dan uli nakasiti ke jumpa Paul sa kinong Ephesus. Kalenong kabasa ungan uli kijukot. Nanu kabasa katway hadu kabakatlay. The text for our meditation this morning is taken from the letter of Paul to the Ephesians, chapter 4, verses 11 to 13. But ulat hung yakiway Balong ki apostol, bat yakiway kinong yat huluba, bat yakiway kinong yat hukana, bat yakiway kinong syarai, bat kinong ikay, ya kabat penjanay, ya kiriukoy, ya kajing tray, kajing syakritin blay, ya kabat day, ya kabet Chris, tak onda. Iyo boy baro siya kata ka jinglong kaway ka jong ka jingen bat ka jong ka jingtip yo kun blay hadu ka jinglong rang ba hadu ka jingtau karnyeng ka jingdap Chris to blay unda kerku yagi shika dia lingba ka jingpule na kaktin ka jomo. The aim of pastoral task is summarized as being to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Iaingu sikadaya yo blay, po blay ulakhat, yakin ki arbut ki syakri, ki jongu syakakam ban syakri yo. Hoy menta baru arbut kidon hake ministry ke affair. Kidon hake mission, but hake kam hikai. Hangno papidon pidon ka jingkit kle ban syakri yal dry ladagi pulay ka to ka siti ka jong Paul ka lanong barok ka way ka masaw nginyo ihang to wala outline ya ka kam ka ba kinong syarai lani ki pastor Kitay bantray. Kenang bakila banialam ya ka barang ban pendep ya ka jingtmu ka jomoblay ha ka jingim ka jongka ublay ulakhat ban utip ya ka jingla ka jongi Kitu khat ya ki bangalam pulay mantan. Iyo ya ki jing ay ki jomoblay ki baper. Hadai da pisam lang larbi lumlang ya kito baro. Iyo itanggan ya ka way ban penkren ya ka penhon ka jomoblay ban tray ya ka kam ka jomoblay. Don't update your kiki bola hot panong ki nong yala. Don't update your kiki bola hot panong ki nong yatolo ba. Don't update your kiki bola hot panong ki nong ikai. Ladang ya try lang daga way ka man safe. What laki ching ay kilong ki baper. Handray ngila pan pandem ya ka jing tepu ka jomoblay ha ka balang ka jongo.
Nagi tu kita khat ki bangala puli mata. Dan lain teli ki ki bakwa penyesam bagi harga yang step. Kebeningkong kelong ki pastor ngidon ka jingkit kle ya ka balang ha ka bamani ngidon ngidon ka jingkit kle ha ka balang ka bang ngidon ha ka ktin ka jong oblay ha ka kitab ka jong Ezekiel Iyo hang tu ya ka jing tray jong kito ki bamton ka jing snow kya ya ka kenhun ka jong try bago aban puli ki dekat kita pu Ezekiel live usaha ko lenang ka dekat kan puli Henry utuli live usaha ko lenang Henry utuli ki dekat nadu ka banengkong adu ka banreu ong kunis ka pa bat kaktin utrai kalawan hanga kada ong ko kono breu tu ya thulu pa persya yakin nong ablang berat jong ki Israel tu ya thulu pa batu ong ruaki haki nong ablang broadcast kumne ong utrai ublay kordit yakin nong ablang berat jong ki Israel ki besai alade om day yakin nong ablang berat ban besai kilang berat pibam yaka klen ba pikup alade do cycle kipeniap yaki besngai Henry pim besar yaki langrot pim shim lapen syait bor yaki beswai lemne pim shim lapen kia yaki babang lemne pim shim la swain yaki balakain lemne pim shim la wanlang pat yaki balabeno lemne pim shim la wan yaki balajano Henry pim la sensyar yaki dekabor Bat da kajing perking Di kila sagma Namar bom donong ablang rot Bat kila jialong Kajing bam hakim rat Kahlau baro Balapun sagma yaki Kilang rot Jonga kila yait sagma Syaki domba baro Balor ulung rit baro Bajrong Shishaken kilang rot jonga kila sagma Halor ka kamat ka kendo baro Te om shim la don u way ru U balay yit lani U bawa na din jonki Menanamit ka pangalang show Na pasyano Man puson ba Yakin ikikitin Nagakatin ka jongoblay Ka jingkot ka jongoblay kalong O kot yangi Bangin ay ka jing syakri Haka balang ka bangi idon Yaki para bangit yaki snong Ki baper Nagin kita kot nreu tuli Ka jing kot ka jong belay kalong Bat pun kran yaki batulot Bat pun kot yaki bapang Pandai wat yaki balajano Lang kumta Kin kelalong Kacingbang Jong kimrakla Jisu haka gospel ka jong Yohanes kalunong gawasipaw Uay ka warning Padon kinong aplang brat Kibarong haka kenhun lang brat Hindi bagiton ka jingskaw kiyaya kilang brat Andray kilong tang kinong kamay jakwa Haka jaga ka papitre Haka kam ka papitre
hakabalang ka ba pitre ba pinsatre. Don ki parabangen ki batulot. Ki batulot hakabormet. Ki batulot hakarukong perkat. Don ki batulot hakajingim jong kajingay. De ban penkia ya kini ki bapang bat ki batulot. Ban sop ban spine ya ki bala mong bat ki bala mansao. Kajing tray kajong pastor kalong kabadon kam kata dan kipor kibaga nga juyo ay ka telephone call bagi perbangit kiyo ngay nga banduay sitang mit kiyong pastor ita ito ay ipang Diyos mo ba sa banduay kabala panlek ng tambangan duway. Andray ka ay ka mga scout ho ka ni. Ki brew, ki jong ublay, ki don kam ni ka jing syakri, ka mamangi kum ki nong syaray, ngin ay syaki. Jiso nganglawan pan ay ka jing syakri. Pan syakri. Lada ki para bangit ki pang hakamet. Ki ay kilat ki lenti ki bangilapan ni Arab ki kani kakam ka jong pastor bantuay yaki ban yathu yakiru haga jingim kesan haba pangru ka ay ka jingmot jongka ndai tang ki bapang ki basitong ki baduna ki jingmot jing perkat ki jongki kemudian mental problem, psychological problems. Ketika kam jong ikum ki pastor, pat pandai wat, ya ki balajano, pan walang panyaki, siya kakanun, jong ki bagay, siya hanging yuri, kapaningkong kakam jong pastor krong. Caring for the flock. Care. Ika kunhun. Hakapidan. Kajingkitling. Kata kekeren. Ndai tangya pig wadang ordain mentagasmi. Ndai hingi baro. Ki para pastor. Ki badon hakan nagajingisay. Pan besar. Yakin langbrot. Pan yada. Yakin langbrot. Lalu pastor ula banyarap agini ki artli ki benta yaki para bagit kajing tray jomu kumu pastor kalalong kapal job nangno pastor yo kajing paman besar kajing pam kamu pastor besar yo nagaktin kajong play Uyo nagaktin kajong play. Ban care dan iban pet ya kakanhon. Ndai tamba ay ki kajing yada. Ndai tamba besar ki. Handai ka kotru bangin hikai yaki. Ban hikai yaki. Yaki para mangit. Baik mentaya kini ka web kebayaan hari jami. Ikumba. Kalawan ka jingkala haki babon ki benta. At kini ka efek kata-kata ka pastoral ministry. Ki para mangit hakajaga bagin wan siya ki pastor. Kilit perban siya ki way ki sources. Anwat kencing irap. Don kikam kiba kiba juan. Kiba haba kiparabungit kiwan banyaslo. Nada yos nada perkhan bahay kingaslo. Kabang don cing kung gani kencing kabagi kendo. La banyara beki. Riki one bat. Onda kapor kam don show.
na persiang ban evaluate yala ka jong ka jing ka ministry ka jonga ti gum ki para pastor ngidon kam ban hikai ya ki para bangai ya ka jingai jongi gum ki kastan hang no yeng hatu ki para bagai jongi habawan syok ki eriong ki jingi kai ki paper ki lanem ki snowtonem hangnu ki don kai ka norim ka mama ki kien ki snowtonem ya kata tikum ki pastor ni don kampan patsitom ya lade ban pulih ka ketin ka jong oblay Panyarap ya kabalang, panyarap ya kipar bangej, bakinsan ha utray Jisu. Panpsa, panyada ya ki, panhikay ya ki, kadon kabalan sangka, kabadaktin kajunglay, kakren, yangi, kibaw play rakot sa kakang kabakraw kajumo. Lada kajing hikay kalong kabakray, kajing hikay kalong kabasisya, kato kapuntamay, ikabor jong kajingay, jong kiriungay, kibadon hakakanhon. Namar Kijing ki bagi Yesyam haki balang kalau ndai kijing ke balong tang na sabar de kijing ke bamiru ka o tiladangi equip ya ki para bagay habawan kijing ha kijing kila paning skem nakan mau haki ki postan ki balantep ka por bigidang dan hadibal habang persiapan strategize kung naman pun kalanya ki para bagay hagar ribaro kaway. Hot nakaway ka por siya kaway pas nakhot iki nong tray iki pastor pati ki nong yalap panganhigay iki kung maarte yung lenter man kalay sa uray ka khot halin nga pa iki siya ka Missionville siya ki mission station ki ba makikitray tenray kaway ka ba wan na kamansim yung nga kalong kate. Subo, lasay. Lalo mo pastor upang. Lalo yung pastor uyapno. Unong tray uyapno. Unji ayu kanya kabalang. Teka strategy ka mga chain yang tu kalong kate ba? Haga jaka ba hikayat ang yung pastor, hikayat ka balang baro kaway. Kot yaki para bangit. Hikayat ki. Balada, pastor upang lani umlaban kabalang ka pray ka kaung ka jong oblay kata ka dilong ka teaching ministry jong ka church anay ka maskausin ka long yung habang don nong yalam ki paramangay jongi yung kisa akong sweat to play wala kot yung pisi ka niga kaung ka jong wala kot yung isi ka niga kaung ka jong ugwa yung ibagin ay ka jing syakari kama penianghon hakmat jonggo mendai tang bangsa mendai tang manyada ban hikai ro yakakanhon hakabangeng adan ban hakabanging idan kabaskosi kalong don kibalang kibawannya kendo batnga kibawang arsnem, laisnem, judon pastor buat boy abangan jogi. Adukan kapang kemensim ke jonga. Para bagaj. To ngintray ya kakang ke jonglay. Da kemensim baro da kilat baro. Ki para bagaj ki don kam ya kajing syakri ke jongi. Pat kabenta ka bakato tolong ngidon ka jingkit kle panginam ay ka jingken
Ngilong accountable. Shalay. Ngilong accountable. Ya kapisa ka bang ilong. Kijing kenjing dia. Kung nung ipentray kam ya ka. Ngidon kejingkit kre. Haka dia day. Bat kabalang. Mentang. Haka jingit te ular bila soy. Papitan ka jingkit kre. Ya ka balang ublay me kre asam baru aku way. Ngidon ka jingkit kre. Haka jingit day bat ka balang hibar aku way. Kumjo bat ka balang haka ba mapipitray. Ka mission field ka ba mapipitray. Ka college ka ba mapipidon. Bat mangibaro. Kibadan ka jingkit kre. Haki balang ki prepare. Don kapor. Kabang ihapan pendon kam na kikitin kibe. Handray. Nagkamansim chok kaching age. Don kapor. Kabang ihaptang manduay. Ngidon kam panlong kibastat. Anin. Layos kau yung kijingkren siya pang umunsim ako unong hikay. But I ang yung kajing start. Kung no, bagin peliyay yung kabalang, kamolo ay ang yung kajing kitle. Namar, larangim leba. Kabalang kan pangmakan sitang. Para bagin biya jola hau tunay Jisu. Tongin siya niya. Yaw blay. Walong pastor jong pastor bara. Makajing siya ay kajing stan. Kabawan na o. Unyarap yung i. Pangilakan ay kajing syakri. Kabayan daybiyang. Kagum. Kamon. Kawakoy. Kacau. Jisuang. Yang play. Dan pedon barang. Ang lu. Yang jong para macam. Kum. Papi jelade. Haka ministry kejong pastor. Kepadon kantang. Kalong kebensim. Jong kacing Dari parbagai kilanangan EJP. Kata kamu ki parbagai kilanangan senia EJP. Pada ki parbagai kim senia EJP. Pantrai kamrong kamusul. Artali ki badan kam hangne ki mangakwa ban shuai jingmat. Haga jingtrai kamu pastor. Compare. Kat no pinang banyalan. Kat no pinang expository preaching. Kat no pinang trend from the fair. And ray, kebetulan kam tam kalong kum no piem. Dan lagi ni kisni kimalater. Inang iwan samut syanipal. Bak na kren ni kiprofesor jang ibarok kimalan hamto. Dahil tangi ki jongin lagi wiki Christian organization baru ki bawan. Artli ki badan kampung pastor pan kenal. Lengkung tak leadership jongi kan feel. Kebenin kong gelong. Idai ban long ki brew ki babet haka pisah tengah. Mungkin oktrei. Bang idai ban long ki brew ki bangdon kajing siya ujor persya haka jing im bat ka jiglong ko jomi kung ki pastor haka nipuli kiong artik bat ka neitik kita artali te para bagay pija jong la hotray kung ki pastor iker ya ka balang ka mablero la ayagi na ka bangi hikai ya ka Nagkabangi besaya ka, bahkan sana utray. Ba't nagkaba,
It's go to but we don't kajing kitle. Hakaman juble. Bahakami kesengi. In sabanai kajuba. Hakaman jubu. So I would like to summarize. The aims of the pastoral work is caring for the flock, strengthening the weak, protecting them, and give them the service that they need to have. Not only caring, but teaching them to grow in the faith of the Lord Jesus Christ. So these two things go together along. And the third thing, the pastor is responsible to manage the flock properly. So these three components, caring, teaching, and managing, are the important ingredients as pastors, as we serve the church, that the Lord has called us to serve. Dengan tuai bo play un irapipi, un Christian, un ai bo ripi. Pak banker, pak lumlang debit. Mi nang ni at kajing kerku kajong try. Baru try un pendan kami yapi. Pendan kami yaga hop pat ikat sap ketalen ka bo play ulai yapi. Wat iki makam jedrom ban syakri au try. Pada mafiyo ban ye syakri au try. Re for a war sedin keding pernah kajong Jesus Christ. Bahaba ka pertaikan lecapi. Kan iyo Jisu ha kajing im kajapi. Tento ublay un kerku yang i hagen nekasni. So kemen sibone baik pastor biar sokya. You don't rekat pat i hagen nekastem. Pat ngan kot kerpati ben so babaluan. Pat ai kajing tuai kebakerpang. Na kementar jok hi bro arlot. Pat yang i keper pastor pat kebalang i baru kuai. Bangin nang laban syakri kam hayo try dan pakismi dinamya hakai jengim kajoni. Ya kabangela yo atrai Jesu. Pan pandap hagaji dei bakine ki armor. Dis shakri ki jome ya ki bangela khat. Shakagam kabra ka jome. Yedo aya trai kana to the ku ya kine dis shakri ki jome. To the pandap ya ki ka por ka jome man sem ko jome. Dan slet ya ki atrai. Bakar khu haka ministry ya gaba mala khot ya ki. Adwaya try kanrat ya gaba mame men sumar menri menlongrang kan lembat ki hagane kakam gaba kentang gaba krau ya gaba mala khot ya ki try. Matwai ro to the khu ya lagi jong ki shakti ki jong ki pastor wa ye ya ki jong. Ki Madonna try kanrat hagane kachaka gaba kentang gaba kerpang ya kaba mela khot yang ia kaba ngin kit ya ne kam habo jong ka banam ga jome try Jesu e ngid wai joai hangilang ya ga jin start kaba wan na me atrai hakaba kuno bangin sumar ya ka balang ga jome bagangin sumar chapang ya la dia atrai
Menginom hab hagin igi jing punshpa ya kai kana. Ya kibla kran hagin igi por kumda. Manwadwai bo Jisu ye dokar khu yangi. Kung kinong ablang brot bamela khot atrai kana hagin kanom gajome. Bangin sumar ya gitu kibla ken. Ya kaban besar ya ki kajin besar kabatebiam. Bangban sumar ya ki atrai kanan. Kumamela hikai na kapten gajome. Hagan na kakolim ang tungan na kapor kumta. Kanabe tu da pentang shanya da kmak gajome halor jomi. Babakaburam gajome kan pao atrai kanan. Hagan na kakam kabamela khot yang atrai. Yarabi bangin slow talk bangin lapana ruen klam me atrai. Namakatang tuai gajum pandap bor gajume. Gajum pun sled gajume gajin gajume atrai galan. Haga ministry gavamela khot yangi ko Jisu ye. Kerku bana de jegine pastor de gajume. Kibai gajin shakri shakishnam. Hakibram kendong kijaka kivashikam kivakia chikataya. Punchai bor ye kia atrai galan. Kerku yang ia gimana khot yang ia ada special leadership jom kapalang atrai kana bamenai por yang ia gabang ini kit ye kam ko krao bagabakan tang gajome kana be dora snow ye gana gijin dua jom gijin pengkan tang bagijin aji gajong isa ci simpat yelade hakik ciki jom men shim yang ia atrai kana banyai ye meka urang gijingo bagijin yero Karo, baka puram gajong ni atrai. Yang iban man kraw, yang iban man rit rabi. Batu pendon puram yang gajong kau nak gajong. Nida hati sini kita khado marajong mama. Baka palang gajong ni pun kan nang lagi kuren gajong ni. Ngini yo atrai kisui. Ini syamban ni. Nunga blam ko phaba ko shisha ugal khothini bangini syak krilang atrai kana umkin namshara hakakam kabakantang kabakra bediam yagana kapango yagana kajin khotar pa kajin hakakkhol hakakkrten kajin Jisu Kristus bokla barunang panem bagi manta achapon te koto amen.